Amakuru Now TV, we are to give you update. Twongeye kubasuhuza kunze mudukurikira ku muyoboro wa YouTube. Njye nitwa Fiston da Silva nk'ibisanzwe, iyo bayita Amakuru Now TV, aho rero tugaruka ku makuru agezweho kano kanya. Rero nje kubagezaho amakuru ari update, amakuru abakiri mashyashya. Icyo usabwa we ni ugukora subscribe kuri no YouTube channel, ugakanda kukazogera kugira ngo amakuru nk'aya nakagihe agucika. Ikindi rero ni ugukora like na share na comment kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane cyane ukanda like abari sawa kuri buri video atuba twakoze, kugira ngo YouTube nayo igirute itange recommendation. Amakuru yacu rero tugiye kuba twayashingira kuri zino ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kubabwira ko mu gihugu cya Nigeria abantu 25 bashimuswe n'abagizi ba nabi. Turaza kubigarukaho mu buryo burambuye, tumenye ngo nabaye abantu babashimuse, ese byagenze bite. Wowe uze gukurikira ino nkuru paka uze gukurikira ano makuru paka arangiye, uraza kumenya byinshi twaguteguriye kuri no nkuru. We rero icyo usabwa ni ukudukurikira paka hano, gukurikira ino nkuru paka irangiye, ibintu birusheho kugenda neza cyane. Turaza kujya mu gihugu cya Tanzania. Mu gihugu cya Tanzania hari guturuka inkuru y'incamugongo yaho rero wari umubyeyi wa John Pombe Magufuli wayoboye igihugu cya Tanzania nawe yamaze kwitaba Imana. Turaza kugira byinshi tubigarukaho, turagira byinshi tuza kuvuga kuri no nkuru, we nuze kuba wajya kure. Rero amakuru yacu agiye kuba yashingira kuri zino ngingo z'ingenzi z'amakuru mbagejejeho. Niba uri mwihangane, niba rero uri mushyashya kuri no YouTube channel, yuko kuza gukora like na share na comment kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ano makuru mu buryo bworoshye iyo tuyashyize kuri YouTube. Niba rero ubundi hagiye nkunda kubwira abantu ngo bakore like, ugasanga nako bakore subscribe, ugasanga nyine yakanze kuri sub gusa, ariko ugomba no gushyira kuri kukazogera kugira ngo wajye baguha icyo bita notification. Amakuru yacu rero tugiye kuba twayahera mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu tugiye kuba twabagezaho amakuru mu buryo burambuye, yandi nababwiraga ni incamake. Rero mu gihugu cy'u Rwanda, Minisiteri ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo ikaba yatanze umunsi w'ikiruhuko ku munsi w'ejo ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu 2026, aho rero ku munsi w'ejo kwa gatatu azaba ari umunsi w'ikiruhuko mu gihugu cyose ku bakozi ba leta ndetse n'abikorera. Ubwo ngubwo nabo hari abazatanga konje. Hanyuma tukiri mu Rwanda, nabonye uwo bita Sky 2 yafunguwe nyuma yaho yagiranye ibiganiro byihariye n'umugore we, bakemeranya ko umugore agomba kumukura muri gereza akaba yamufunguje. Ibyo nibyo mugomba kumenya muri showbiz. Ikindi muri showbiz kandi, uwo bita DJ Toxic nawe akaba yasubijwe imageragere nyuma yo kumara igihe gito yarafunguwe. Unuza habaho kujuririra icyemezo urukiko rwari rwafashe, birangira rero yongeye yasubiye imageragere. Rero amakuru yacu reka tuyakomereze hano mu gihugu cya Nigeria. Amakuru yacu tuyakomereza mu gihugu cya Nigeria, aho abantu 25 bashimuswe n'abagizi ba nabi mu gihugu cya Nigeria. Abagizi ba nabi muri Nigeria bashimusa abantu 25 mu bitero bibiri byabaye mu minsi ibiri ikurikiranye mu bice bitandukanye bya kiriya gihugu. Ku itariki 24 y'Ukwakira 2026 byari ku cyumweru, nibwo itsinda ry'abagizi ba nabi ryagabye igitero kuri sitasiyo ya polisi n'ingoro y'umuyobozi muri leta ya Kwawa. Bashimuta abantu 10 banasiga batwitse ingoro. Leta ya Kwara nako yakunze kuregwa n'ibikorwa
yakunze kurangwa n'ibikorwa by'urugomo bifite aho bihuriye n'amabandi yitwaje intwaro yo muri ako gace akorera mu mashyamba. Muri ako gace rero akorera mu mashyamba akaba azwiho gushimuta no gusaba amafaranga kugira ngo harekurwa abashimuswe. Icyo gitero cyagabwe muri Yashikiri aho hashimuswe abantu 10 bajyanwa ahantu hataramenyekana kugeza amagingo aya. Burihangana kubera ko haba habayemo akabazo tekinike, ariko ni kubona ababishinzwe bahise babikemura neza cyane. Rero twari tugezaho mbabwira ko leta ya Kwara yakunze kurangwamo n'ibikorwa by'urugomo bifite aho bihuriye n'ababandi yitwaje intwaro yo muri ako gace akorera mu mashyamba, akaba rero azwi gushimuta no gusaba amafaranga kugira ngo arekure abashimuswe. Icyo gitero cyagabwe muri Yashikira aho rero hashimuswe abantu 10 bajyanwa ahantu hataramenyekana. Komiseri wa polisi muri cya gihugu cya Nigeria mwita Ojo Odekimi yavuze ko inzego z'umutekano zatangije ibikorwa bihuriweho n'igisirikare n'abaturage mu gushakishiriza mu mashyamba yegereye ako gace naho bikekwa ko aba bagizi ba nabi baba bihishe. Yagaragaje ko ibyo bikorwa bifite intego yo kurokora abashimuswe no guta muri yombi ababigizemo uruhare. Iki gitero cyagabwe ku bantu bari baje gusenga muri Ekiti. Polisi yatangaje ko polisi yatangaje ko abasengeraga muri Orike Ajaye bagabweho ibitero hicwamo abantu 15 bo barashimutwa. Amakuru kuri icyo gitero yatanzwe n'umupasiteri wo muri ako gace basobanuye uko abateye barashe ahagana ku isaha y'2:30 z'umugoroba kuwa gatanu. Polisi yatangaje ko kandi amatsinda yihariye arimo n'abakoresha drone n'abandi bafite ubumenyi bwihariye abagenwe mu rwego rwo gushakisha abashimuswe no guta muri yombi ababigizemo uruhare bose. Amakuru yacu tugiye kuba twasoreza mu gihugu cya Tanzania. Mu gihugu cya Tanzania rero akaba hari kuvugwayo inkuru y'incamugongo, ariko ikindi wamenya nuko bitewe n'ibiganiro Israel ndetse na Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kugirana bishobora kuza gutuma nuza ibiciro bya peteroli na lisansi bishobora kuza kugabanukaho 6% nihatagira ikibidobya, cyane ko impande zombi zikomeje kugera kure zumvikana icyatuma intambara ihagarara burundu. Nabonye igihugu cya Qatar acyemereye Iran ko amafaranga yafatiriwe muri cya gihugu yose bagiye kuyasubiza ba nyirayo, ibintu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika itavugaho rumwe na Qatar. Namaze kubona harandi makuru yuko hari ibinyamakuru hariya mu gihugu cya Israel byatangiye kwandika ko umubano udahagaze neza hagati ya Amerika ndetse na Israel nyuma yaho bari barihaye nyuma yo kumvikana ko bagiye gufatikanya kuba baca intege Iran, ariko bikaba iby'ubusa, Iran ikakomeza kubigaranzura. Aho rero ubu ngubu hari amaoperasiyo menshi ari gutegurwa hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntatumirwemo uhagarariye igihugu cya Israel. Ibi rero bikomeje guteza urujijo. Hari n'andi makuru nabonye ara muri Israel bavuga ngo bita Benjamin Netanyahu ngo yajyanwe igitaraganya mu bitaro ngo bya Jerusalem. Ubwo turakomeza dukurikiranire hafi turebe ibyari byo. Ubwo ngubwo akazi kacu ni ukubikurikiranira hafi. Ahubwo reka amakuru yacu tuyasoreze mu gihugu cya Tanzania. Hari guturukayo inkuru y'akababaro, aho rero umubyeyi wa John Pombe Magufuli wayoboye Tanzania yitabye Imana.
umubyeyi wa John Pombe Magufuli wabaye perezida wa gatanu wa Tanzania Susan Magufuli yitabye Imana azize uburwayi. Susan Magufuli yitabye Imana mu ijoro ryo ku itariki 25 Gicurasi 2026 aguye mu bitaro, aguye mu rugo rwe ruherereye mu karere ka Shato gaherereye mu ntara ya Geita yo muri Tanzania. Amakuru y'urupfu rwe yatangajwe n'umwuzukuru we akaba n'umukobwa wa John Pombe Magufuli witwa Jessica Magufuli abihamirije televiziyo yo muri iki gihugu yitwa Ayo TV. Rero mu magambo ye yagize ati nyogokuru wacu Suzana Musa yitabye Imana ahagana ku isaha y'isa moya z'umugoroba aguye mu rugo rwe ruhereye Ishato, akaba yazize uburwayi yaramaranye igihe. Rero ibijyanye no kumushyingura umuryango uzabitangaza nyuma. Imana yaramuduhaye kandi irongera iramwisubije. Susan Magufuli wapfuye ni umubyeyi wa John Pombe Magufuli wayoboye Tanzania kuva mu mwaka wa 2015 kugeza muri Werurwe 2021 ubwo yitabaga Imana. Ayo ngoko amakuru yacu rero tugeze ku musozo. Amakuru yacu ageze ku musozo. Hanyuma rero nabonye hari inkuru ari gucicikana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ngo hari abarwayi ngo batorotse bari mu kato baratoroka bavayo. Nabonye hari n'amabwiriza mashya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho ku bantu baturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa bamazeyo iminsi 30 ko batemerewe kwaka viza berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murabizi ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique ndetse na Canada ariho hagiye kubera igikombe cy'isi. Nabonye rero n'u Rwanda rwagize rwashyize hanze ingamba zo gukomeza gukumira ko icyorezo cya Ebola cyagera ku butaka bw'u Rwanda. Aho rero abamaze iminsi 30 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyabakoreye ingendo bashyiriweho ahantu bazajya bajyanwa mu kato i Gahanga noni Rubavu kugira ngo basuzumwe mbere yuko bongera guhura n'abantu. Amakuru yacu twabateguriye uyu munsi nanga tuyasoreje, kandi Imana ikomeze bashyigikire mu byo mukora byose. Ngende twaga Fiston da Silva tuzagura mu masaha ari imbere. Bye bye. Imana ikomeze ibahe amafaranga n'ubuzima byose ibibahundagazeho ibintu birushaho kugenda neza cyane. Tuzagura mu masaha ari imbere. Bye bye. Amakuru Now TV, we are to give you update.